Nakaliang jong ka Meghalaya SSA School Association Central Body kami kalong ka jing pentip syabaro kinohikai SSA hapo ka jela Meghalaya akabayade bat ka peaceful protest ka mass rally bat ka mass gathering ka Pynlong nasai ka sni kata ka kedai Tarik jong 9 November ar pawai ni pentip syapi ba ka route ka bangin sedang ya ka mass rally kande nang te na po jing thang briu jayau bat ngin yai lang ba ka Saint Joseph nang tangin poi sa Robot Hospital nang tangin yai lang ba ka Mau Khar Main Road in poi sa Motran bat ngin penkut hapo madan student bat ngin pentip ro kandon ka meeting hang te hapo madan student bat kapor ka bangin sedang ya kami ka peaceful protest kadai nadu kapor kharbe beje men step hadu kapor lai beje janmit bat nakaliang jonging ina kentu ya kinohikai SSA bakim yawan yashim benta sakani ka peaceful protest bat kumjuru kin boat ya ki safety protocol ki bala ai da government haka bai dei badu COVID-19 kulish